Ave María Purísima. En pecado concebida. Anchamanas cañañaykuna turaykuna kunanqa kasianchis a 1 de marzo, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Hinayataq riki yerinchis kunanqa transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ajna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ñanchay kamuña programaykichis catequistakunaq rimayni. Chaypaqa ñawpaqtaqa riki kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis. Chaypaq llapanchis nisunchis. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, sutimpi, hinataq kachun Jesús. Yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachu, qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun, munayniki ruwasqa kachu, imayna hanaq pachapi hinayataq kay pachapipas. Unchawniykuta t'antaykuta kunanquwayku, huchaykutari pampachawayku, imayna nuqaykupas nuqaykuman huchallaykunata pampachayku hina. Amataq kachirwaykuchu wataqayman ruranaykupas yalliraq tukuy mana allinmanta qhispichiwayku hinataq kachun Jesús. Much'aykusqayki María, Diospa gracia untasqan kanki, apunchis Diosmi qan warmikunamanta qullananmi kanki, wiksaykimanta apaqarimuq Jesús wawaykiri qullanantaqmi. A Santa María Virgen Diospa maman nuqayku huchasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyniyku pachapipas hinataq kachun Jesús. Gloria kachun yayapaq churipaq Espíritu Santo paz. Imina ñawpaq karqan hinallataq kunanpis wiñaypaq mana puchkayniyuq pachakamapis hinataq kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, sutimpi, hinataq kachun. Anchamanasqa ñañaykuna turaykuna ari maymunayta riki qallariyunchis programanchis catequistakunaq rimaynin urquntaq asanta sumaqta nuqaykupas wasapaykamaykuña. Ari kunan p'unchay napaykuninchis chaskirinchis Yaya Bernardino Turpo Estrada, director del Centro Arquidiocesano Formación en la Fe, Manuel Montero, hinayataq riki kay piña casillanchistaq riki q'imaqkunapas, kay piñataq catequista masinchikkunapas chiyamunku, ari kunan p'unchaw kasianchis kay retiruwanya tukuyapusianchis kay escuela catequesispi, maymunayta paykunapas kallpancharikuspa, llapallan parroquiakunaman, comunidadkunaman, ayllukunaman kutirispa sumaqta riki chay kallpawan paykunapas riki ch'iti ch'ila riki purimunqaku iñiypi hinallataq yacharichimunqaku. Chay hina kaqtinqa nuqapas riki napaykuynita rikchiyarichimikichis llapallan uyariqkunata, kay llapallan kay programakunata uyarimusiankichis domingo a domingo, hinallataq kay redes sociales ukunpipas riki qhawarimusiankichis qankunapaq sumaq napaykuykachun catequista masiykuna, hinallataq iñiq masiykuna, chayqa kunanqa riki manan sapallaychu kasiani, aswanpas vistamanchis catequista masinchiskuna paykuna riki napayrukunqaku, ñañay Raimunda Vargas paypas riki kasian catequista de la decanatura de Quispicanchi, parroquia San Juan Bautista de Qasqa, hinallataq riki comunidad cristiana de Qasqapampa, paytapas riki sumaq napaykuyninta chaskiyusunchis ñañay. Ñañay Rosemary nuqapas kay uraspi ñankiypina taririkuni kay domingo, segundo domingo de Cuaresma, chaypitaq llapachallakichis hinantin suyukunapi hinantin llaqtakunapi kay programaykichis catequistakunaq rimaynin mana nuqapas chayaramuni. Hinallataq llapaykichis ñapayasqa kankichis sapanka decanaturapi, hinallataq Qasqa llaqtaypipis qankunakispa llapallakispa hatun ñapayku, hinallataq Oconqate, kay zona decanatura Quispicanchi llapallakis ñapayasqankichis. Kusa ñañay Raimunda maymunayta paypas napayrukun, kunanqa riki sumaqta kay programanchista paywan kuskapas wach'irichasunchis, hinallataq kasillantaq turanchis Sinforoso, payqa kasian riki haqay decanatura de Urubamba, catequista hinallataq riki parroquia de Ollantaytambo, comunidad cristiana de Patacancha, paypas maymunayta chay llaqtamanta puririyamun, hinaqa kay programanchis catequistakunaq rimaynima añay turaychi yaykamusqaykimanta napaykuyninchis kachun riki kay uyarimasianchismi kay radionchis chawpinta askha catequista masinchiskuna iñiq masinchiskuna kuy kay llaqtanchikkunamanta paypaq napaykuyta ayparichunchis turay Sinforoso. Gracias panay kay ratukunuqapas primeramente napaykuni Padre Bernardino, hinallataq hermana Rosemary, hinallataq hermana Raimundina, ari nuqapas kaypi kunantarirkuni taytanchis munaqtinqa kay distrito Ollantaytambo, parroquia Santiago Apóstol Ollantaytambomantapacha pacha, ari nuqapas huk hatun napaykuyta yachimikichis a nombre de la parroquia Ollantaytambo, hinallataq Padre Guillermo sutinpi hina ari kunan
kay rato sumaqta yarimasyanchik programanchista kay llapallan kay región Cusco nisqapi ari más que todo especialmente haqay Urubamba Ollantaytambo Cuenca Patacancha chaypi comunidadkuna kasyanku riki Willow Patacancha Qalqanqa Yanamayo wakin comunidadkunapas inspirarnaychis huk hatun napaykuy. Gracias panay. Kusa turay sinforoso hinayataq ñañay Raimonda maymunayta paykunapas rikichiyariamunku ari paykunapas retirupi kaykusyaranku kay iskinintin p'unchaw kunawan kimsa p'unchaw hinaraq karusyanchis riki ñañay turay maymunayta nakaqtinqa chay kallpanchasqa llaqtanchisman wasinchisman ayllunchisman kutiriapusunchis mana chariki chayllapichqa hiparukunqa anakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ari inicianchis riki segundo domingo de cuaresmapi ñankarunchis ratuchalla riki turay sinforoso imaninantan cuaresma nisqa Cuaresmaqa hamun riki tawachunka p'unchay chaymantaya panay riki. Kusa china catequistakunaqa riki preparaskananchis ñañay Raimonda kay cuaresmapi qayna hora uyarimuranki programayku chayqa qayna hora domingo imanta nimusharayku imakunatan cuaresmapi ruwananchis Cuaresmapaqa ñañay ari unay maymunaya llaqtakunaman chayarimun kay programa catequistakunaq rimaynin sumaqtapuni chayqa qayna domingo rimarikusyaran riki kay cuaresmamanta Cuaresma, oración, limosna, ayuno, ajna, ñañay Rosemary. Kusa ñañay Raimonda allinta yuyarrachimanchis cuaresma tiempo peqa noqanchisqa kay oración mañakuy Dios taytanchista uyarinanchis siminta chaymantapas riki uyarispataq riki paywanpas rimana chaymi oración kasyan uyarinakuspa chaymanta ayuno limosnaqa imena formata kam turay sinforoso riki obras de misericordia nisqa yachanchis riki obras de misericordia kunataqa riki turay sinforoso qunqarapunchikñachu Ari panay chaynaya manaya chiqaq ayunaripas kasyanqa riki siempre yanaparinaya kasyan waqcha masinchikkunata necesitadukuna kasyanku paykunamanpas ninyariki Dios palabranqa mana pachayuqman pachachi mana mikhunayuq mikhuyachi aqnaya kasyan riki entonces chaykunapi noqanchispas ayunashanchismanpas hina panay riki Kusa turay sinforoso maymunayta yarichwansi aqnakaqtinqa riki maquillapunchis sapa domingo uyarimunkichis programa chayqa allinta riki preparasqasyanchis hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ari riki noqanchisqa chaytaraq matipayrunchis pero ichaqa riki napaykuytan qunqarusqanchis ki radionchikkunata riki maymunayta domingo a domingo wach'irisianchis ki wayraman wasi rimana radiokunaq chawpinta ujunta paykuna kaqtin riki chiyarin chisna ñañanchikkunaman turanchikkunaman hinakaqtinqa napaykunchis riki radio La Salle de Urubamba llaqtaykipi turay hinallataq riki radio Sangate de Ucungate t'inque radio municipal de Paucartambo radio Illari Quebrada Honda radio San Cristóbal de Chinchero radio Vida Huasi radio Poder Huayna de Auriquis Picanchi, Radio La Merced, Señor de Huanca, San Salvador, Radio Municipal de Ampares, Hinayata Riki, Cable, Ari TV de Abancay, Chaypips Maymunayta Riki, Lyoxirisianski, Televisión Priki, Ari TV, Abancay, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Cazca, Radio Municipal de Sangarara, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Llaqtapipas. Hinayataq Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucara, Huancavelica, hinaqarikinapayrukunchikña wakin iñuqmasinchikkunataqa chayqanapayrukullanchiktaqa llapallañ dekanaturanchikkunata kay Arquidios del Cusco michiqninchis Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia hinallataq Monseñor Lizardo Estrada Herrera chaymantapas llapallañ yayanchikkunata michiqninchikkunata hinallataq napaykullanchis seminaristanchikkunapas paykunapas maymunayta riki preparakushanku kay sacerdote padrekuna kanankupaq paykunapas riki sumaqta napaykunchis hinallataq religiosanchikkunatapas chaymantapas napaykunchis llapallañ catequista masinchikkunata iñaq masinchikkunata llapallañ decanatura de Anta Acomayo Calca Paruro Quispicanchi Paucartambo San Jerónimo Sagrario San Antonio Urubamba Quebrada Honda
paykunatapas sumaqtan napaykunchis ñañaykuna turaykuna hina kaqtinqa chay napaykuywan turaykuna ñaykuna sumaqta kallpancharikuychis imayna llank'apushankichis hawa llaqtakunapi kunan p'unchawkunaqa turay Sinforoso ñañay Raimundo llaqtaykichis parashanchu manachu? Ari ñañay sinchita puni parashan mayninpiq usariurun hinayataqya kashan Ari usan kamsharan nishuchata riki itirusharan kipara hinas kunanqa allintapunin kutiramun chaypaq ari killapanchis preparasqataqa kananchis ñañaykuna turaykuna alchaykunapuni kanqa sankachakunatapis riki wapuchata riki rayq'achakunatapis allinta ñanchanta alchayna mana hinaqa riki nishutapaschá pararamunman chayqa manapascha riki turay Sinforoso wasiki qhipatapis rayq'amshankichu chaymantataq ninki riki Papa Diosmi castigaywashan nispa riki niniwaq es que a veces nuqanchispis riki catequista kayninchispiqa primerotasiya nuqanchis wasinchikkunatapis alcharukunanchis para hinata kashchayqa ejemplotachik qurusunman riki llaqtanchiskunapi chayqa nin wasunman riki kay catequistaqa allinma kasqa nischayqa anchikunapi kashan parakunapis parayshanmi ñañay turay llaqtaytapis nischatapunin parakushan nuqa urqupi camerani hinaspa ichhu puriman nishu chulla uywataraqta qatiysikuranipish chayqa nishu chullapi kaykaman chaynacha kashanchis hawa llaqtakunapi iñaq masiykuna hinaqa riki ñan segundo domingo de Cuaresma nisqallaña ishki domingollañan faltashan riki kay Semana Santa nisqa chiyamunanpaq ñawpaqtaqa hamunqa Semana Santa qallarinanpaq ima domingo turay Sinforoso? Semana Santa qallarinapaq hamunqayan Domingo de Ramos riki. Domingo de Ramos, ari Domingo de Ramos chaymunqa kay domingo manta hinaqa chaypaqya turaykuna ñañaykuna nuqanchis kay tiempopiqa preparakunanchis kasyan allinchata mana riki aqnallachu kananchis kasyan chayta nispa kunanqa ñañay Raimundo turay Sinforoso hakuyahuq Dios yupaychana takiwan riki chawpinayrusunchis kaypi ñawuq Dios yupaychana taki. Purisi wengkiku
chay hinayariki maymunayta kay programanchis catequistakuna rimayni urqunta q'asanta wasapayamusyayku arikunan p'unchaw rimarisunchis kay transfiguración del Señor nisqamanta ya maymunay evangelio casi ariki kay Mateo 17 versículo 1 al 9 nisqamanta ñañay Raimunda Turay Sinforoso kunanqa matiparisonchis ari turaykuna ñañaykuna nisyaranchis Jesús taytanchis maytan rirqa huk urqu patama pikunawan kuska 15 apostolkunawan kuska riki apostolkuna nisumanchariki Pedro chaymanta wayqin Juan hinallataq Jacobo paykunami siqarirqa maytan risyanku huk urqu patama y chaypi imatataqmi rikurqanku huk k'anchayta nisumanpis hina turaykuna ñañaykuna maypachanchis nuqanchis riki taytanchis Diosman puririnchis chayqa purikachanchis chayqa allin ñanninta chayqa tarisunya huk k'anchayta manachis nuqanchis purisunchis chayqa aqna laqhaqllapiya kasunman ñañaykuna turaykuna y kaypi Diosninchisman puririnchis chayqa tarikunchis imaymanakunata bendicionta tarikunchis chaymanta allinkayta tarikunchis maymunay kusikuykunata tarikunchis imaymanakunatan tarinchis kay Diosninchispa ñanninpi puriytaqa ñañaykuna turaykuna manan yanqachu purinchis kaynaya paykunapis maypachanchis puririnku haqay alto patata monteta rinku urqu patata chayqa paykunapis huk k'anchayta rinku hinay nuqanchispis catequista kayninchispi puririnanchis Diosninchisman Señorman aypapakunanchis Señorman purikachananchis Señor rayku imatapas ruwananchis taytanchis Jesús rayku ruwananchis imatapas hinachu chamanachu ñañay Raimunda imatanchu matipaysunman riki Ari astawan ñañay kusa hinapunen kakusyan kay sumaq kay Evangelio San Mateo capítulo 17 munayta Dios taytanchis rimaykuwanchis kay transfiguración nisqamanta huk nirayman riki tukunanchis kunan kasyanchis kay tiempo de cuaresmapi kay tiempo de cuaresmallapichu mana ya turay ñañay nuqanchispas kay kawsayninchis imaymana rimayninchis imaymana piensayninchis caracterninchista chayllapichu mana ya nuqanchispas mana prohibikusuma aswanpas pasaqpaq yaki cambio Jesús taytanchispas huk nirayman tukurqan kay apostolkunaq ñawpaqinpi chaynaya nuqanchispas huk k'anchayman iminan kunan kasyanchis kay tawachunka p'unchaypi ichaqa chayllapichu mana nuqanchis k'anchayka runanchis mana pobrenanchis kunan cuaresmataq misaman yaw risaq kunan cuaresmanta imatapis rimasaqchu kunanqa cuaresmataq yaw mana kaykunan kasi mana matisaq imaymanata nuqanchis cuaresmallata uyaris pero mana chaynachu aswanpas hayk'aqkaman vidata Jesús taytanchis quwasunchis anchiypaqmi nuqanchis tukunanchis huk nirayman cambio hermanos cambiananchis kay caracterninchis pasaqpaq kay yuyaykuyninchis piensayninchis kay mentinchis imaymanata piensan kay aycha kayninchis chayqa turay ñañay cambiasunchis hinaspataq huk k'anchayta tarinanchispaq hermanos chaymi nuqapis matipayniy ñañay Rosemary kusa ñañay Raimunda allintapuni riki matipayraminki ari kay cambioqa transfiguración del Señor nuqanchispaqpis yachachiwanchis kay cambio nisqataya turay Sinforoso imatawanchu nisumanpis Chaynapuni kashanpanay entonces chaynaya riki mayna riki Pedropas manaraq rimayta tukurushaqtin riki puyu tapayamuran hinaspa chaymantataq nimuran riki kaymi munasqay waway sinchitan kusichiwan nispa riki chaynaya mayninkutipiqa nuqanchis purinchis chiqaqta tukuy iniwan Dios taytanchisman chayqa aqnataya nuqanchistapas niwasyanchis kay wawaykunaqa kusichiwanmi nispa mayninpiqa manataq puririshuntaq chayqa manataqya riki karupiya kashanchistaq Dios taytanchismantapas riki chaytaya kay puyarimuqniykuna nuqanchispas purinanchis kallpachakunanchis ama qhipamanqa kutisunchischu mayni kutipiqa pisi kallpay kashan imachapas wasipi kan hukchi kan llakirikuypas imapas chaywan mayninpiqa iskayrayanchis
qipaman kutita pinsanchis, mana chaykunaqa kananchis aswanpis ñawpaqman purinanchis aswanpis kuchichinanchis Dios Taytanchista kallpata fuerzata apinanchis. Entonces chay hinatatajea Dios Taytanchis nuqanchista waqhawashanchista ñawpaqman purinanchis riki panay. Ari turay siempre kasihan ponía kay Oaxacuykunapas hukkunqa niwanchis ponía maykutiriki purichis yaw catequistakuna hamuychis cursuman yaw catequistakuna purimuychis retiroman nispa niwanchis a veces noqanchisqa como ligeramente tomarinchis ninchis imamantaq risha suficiente rini misaman y punto nispa wakinqa conformaykunchistaq ya pero imina rikaypipas riki maypachanchis Pedrota huk phuyu tapayarunchiyqa chaypi hukkunkata uyarin pero paykuna manan kusirirukuranku chayrata sino mancharikuranku anhinata noqanchis a veces manchakunchis kaykunamanpas purikuyta Enqakunchis. inqakunchis en otras palabras riki catequista hayninchikpipas a veces wahawanchis riki hami mañachinki runakunata qallarinanpaq asamblea nispa imata ruranchis mana nuqaqa atirimanchu kunkay mal kashan o gripe hap'iruwan nispa chay ratupuni riki nirunchis pero ichaqa Jesus Taytanchis imanispan kaypi Pedrotapas llamikuspa achiykuspa nishan ama mancharikuychischu nispa nishariki aman mancharikunkichischu chaymi Jesusqa paykunaman asuykuspa llamiykurqan hinaspan nirqan sayarichis ama mancharikuychischu nispa hinan paykunaqa qhawarispa mana pitapas rikurqankuchu aswanpas sapallan Jesusta anhinay ñañay turayman kuti noqanchistaqa kay ñanninchis puriyninchispiqa imaymana sasachakuykuna kanqa ichaqa Diosninchis niwanchis puriychis sayari Sinforoso sayari Raimunda sayari Rosemary ama mancharikuychischu simitaqa apallay purillay nispa noqanchis catequistataqa niwanchis porque siempre sasachakuyqa kanqapuni pero maypachanchis noqanchis purisunchis kay retirukunaman kay cursunchikunaman encuentro espiritualkunamanpas puririsunchis chayqa manaya noqanchis manchakusunchu chaya noqanchis alimentakusiananchis espiritualmentepas corporalmentepas y chaymanta yachaykunamanpas siempre umanchismanqa churashillananchispuni maykuti noqa uyarini ninku mana noqaqa yachanichu liguita ñawinchayta nispa pero turay ñañay yachankin uyariyta uyarispaqa mana necesariochu riki qillqanaykiraq ñawinchanaykirak maypachanchis uyarinki chayqa ruwanaykiya kay kunka qanta hayk'akutin waqhakamusunki nisunki puriri misaman ri nispa chayqa puririnaykachu quizás wakinqa ninkupuncha Jesuspuni waqharamunanta munanku riki pero a veces uq runa masinchis chawpintan Jesus Taytanchisqa waqyawasianchis ñañaykuna turaykuna kayta noqa niyman ama astawan manchakusunchu sino puririsunchis ari kunan p'unchay transfiguración noqanchispi imayna kanman noqanchis actitudninchispipas cambiarinanchis quizás ñawpaq karanchis noqanchis renegoso phiñasqa karanchis pero kunanqa kanan pampachakuy sunquyuq khuyapayakuq y chaymi kanman huk transformación nispa nikunman no t'ikray chaymi kanman huk t'ikripasunmanya imayna Jesus Taytanchis riki transfigurakusian riki huk allin munayta rikuchishan kay runakunaman noqanchistapas anchanta yachachiwanchis qanpas cambiayta atiwaqmi nispa chaytan yachachiwanchis kay cuaresma tiempopipas cambiarisunchis reflexionarisunchis chaykuna kashan chaymanta imakunapawan kanman ari maypachanchis noqanchis riki khuyaylla kanchis imachamantapas siempre llakikuyqa hamun wawa masinchis ña unqurun o ayllunchispiña familianchis ujupipas pipas siempre unqurun o imapas pasaron chayqa manaya aqna llakillampunichu kanchis sino aswanpas llakikunchis llakikuypi pero ichaqa chaykunata chay ujukunapi noqanchis mañakuyta yachananchis Jesusman achiykuyta yachananchis puririnanchis imayna puririshanku hurqupataman chayta noqanchispas puririnanchis Jesus Taytanchisman y chaypitaqya noqanchisqa huk k'anchayta tariranku paykunapas riki chayqa noqanchisqa huk kusikuyta tarirunman ari ñanpiqa siempre kanqapuni imaymana
Chaymanta kallantaqmi riki kay oración pastoray sinforoso ñañay Raimunda cambiawasunmansi. Oraciónqa allimpunis imayna nakashanchis suqniraq riki nishu phirusunqa pero mañakuywanqa allinmanmi tukupusunman mas pashinshayuqman tukusunman allinta tratasunman wakinkunatapas thaqkaypitaq wakinkunawanpas kawsasunman chaymi riki ñuqanchispaq kashanman chay Lomapataman o Urqupataman siqayqa kashanman chay cambiarinanchispaq anchikunan ñañaykuna turaykuna kasyan kay nisunmanpas hina kay evangeliopi transfiguración del Señor kaytan yachachiwanchis kay evangelio nuqanchis cambiananchispaq ama ñañay turay kaqllapichu qhiparikusunchis ama kaq sunqullantinchu qhawanakushasunchis a veces mana perdonakunakuyta yachanchikchu sino watan watanpas phiñalla kayshanchis uña wañuypis aypamasun ñañay turay y kaqlla kayshanchis yachasunchis pampachanakuyta chaywan nuqa animaymunkichis hermanos y hermanas kay tiempo de cuaresmaqa kachun oración ayuno y limosna qayna hora domingo nuqayku ña rimamuraykuña chayman hina puririsunchis chayman hina nuqanchis kawsayninchista hinachu chamanachu ñañay Raymunda. Ayna pone ñañay cosa que importante que noqanchis katikistakuna turay ñañay mana katikistakuna hay veces mana wakin llaqtapi katikistakuna kashanchu noqanchis kashanchis bautizado confirmado matrimoniasqa casado organizakuspa Jesus taytanchis waqashawanchis mana noqanchis ari kanmi michiqninchis kan padrinchiskuna niriki sacerdotenchiskuna mana payku katikistakuna kasyan paykuna liturgiata ruayta atinku. Entonces, noqanchis chay tarianchis, chaymi chay cambio, karan huk comunidad digamos, Rosemary riki llaqtanpi kama riki escuchacapi o también no, o Conchacalla riki. Entonces, chaypi mana kanmanchu chiqas tusuylla, mana pipas ni katikistapis kanmanchu chayqa. A ver, huk hermanunchis santo casado, o también joven mantapes organizaman ya mana noqanchis kanchu katikistanchis michiqninchis mana hamunchu noqanchis organizakusun hinaspa oración ruwakusun hinaspa llaqtanchis ñawpaqman purinanpaq wasinchispi sumaqta tiyakunanchispaq imalla noqanchis maqanakuyllapi kanchis entonces chay anchi noqanchisman faltas anchimi chay cambio chaytan chay ruwaqtan Dios taytanchis waqhan chaypi huñukuqtan Dios taytanchis k'anchaykun y nuqanchispis k'anchaykuwanchis turay ñañay ajnakunan mayraqcha rimasunman turay ñañay tiempunchis oranchis qhawanchis patapi ña karushanchayqa chaykunallan ñañay Rosemary Kusa ñañay Raymunda hina kaqtinqa riki aswanchariki nisunman huk Dios yupaychana takiwan maymunayta chawpinasunchis y chaymantataq kutimusunchis riki ñawa riki oraña karamusya ratulla pasarushan tiempopas kunanqa domingo día del Señor puririsunchis Santa Misama usqhaylla alistakusunchis puririnanchispaq chay hina kaqtinqa kaymi programakichis katikistakuna rimaynin.
munashanin aychanta mikhuytan chunkas munashanin aychanta mikhuytan kawsaq yawarninta uqyaykuymanispan kawsaq yawarninta uqyaykuymanispan Kallpanchaykullaway apu Jesucristo Kallpanchaykullaway apu Jesucristo altar kuchullaman asuykunallaypaq altar kuchullaman asuykunallaypaq kuyakuynikita ñariqsikuniñan kuyakuynikita ñariqsikuniñan pampachaykullaway llapa huchaymanta pampachaykullaway llapa huchaymanta kunan punchawmanta kuska puririsun kunan punchawmanta kuska puririsun manañan kunanqa saqrisqaykuchun manañan kunanqa saqrisqaykuchun Kusa ñañaykuna turaykuna maymunayta rikuq Dios yupaychanata pasriki maymunayta acompañawasiaranchis ari kunan tiempoqa reflexión tiempopi akasianchis cuaresma tiempopi chayan maymunayta kinchikunapas riki anqhina reflexionanapaq yuyaychakunapaq ima kasi ariki kutirikunachispak Diosninchisman chayhina kaqtinqa turay Sinforoso ñañay Raimonda kunanqa kasianchis ki retiro espiritualman purimuranchis riki maymunayta añanchallanchistaq sapanka de Kanaturamanta puririamusqaykichis qankunas riki tukuy sunquykuwanmi añay nimukiku nuqapas riki añanchaykichis quizás a veces ñañay turay mana wakin maytacha puririmuyta munarankichis mana atirikunchik pero hukkunapaqqa tiempochata t'aqayamusunchis turaykuna ñañaykuna retiroqa es un mampsina espacio retiro nisqanhina quechua simipiqa nisunman t'aqakusunman imata o sea qunqarinanchis huk rato ch'iñiqman puririmuyakara hinachu icha manachu ñañay Raimonda haqaymantapas puririmunkichis ki retiropi imayna nuqanchis kashanchis rimashanchis celularwanchu icha puñuywanchu aysachikushanchis ichari hinachu distraes kashanchis imaynan kashanchis ki retiropi ñañaymanchu challanta rimarirusunman Kusa ñañay Rosemary ari ki retiroqa tan importante nuqanchispaq kakushan nuqanchisqa ñañay Rosemary manayar ki retiroman purimunchis riki huk encuentro espiritual hinachu ki retiro espiritualqa manayat curso taller curso capacitación hinachu aswanpas imayna Jesus taytanchis ch'inniqman puririra anhinata nuqanchis puririmunchis kay retiro espiritualpaqa riki manaya celularpas kanchu lluy q'alata sunqunchismanta riki wasinchikman saqiyamunchis como catequista kay sumaqta Dios taytawan tupananchispaq hinallataq mana rimaykanchu ch'inllapi nuqanchis
kay sonqonchis q'alata wikch'unan mana kananchipi ovejaycha wakaycha señoraycha esposoycha kaykunachis imatataq ruwasaq quwiychawan nispa mana nuqanchisqa ch'inniqpi hamunchis lluyta wikch'uspanchis ichaqa Jesus taytanchikwan tupaqmi hamunchis anchiypin nuqanchis como catequista nuqanchisqa sumaqta taytanchikmanta mañakunanchispaq anchillatan hermano ñañay Rosemary nuqapas matipayuni. Kusa ñañay Raimonda ari turay sinforos uyarisqansi hinariki riturman por rimananchis imina hahay tiempo pi taytanchispis 40 días 40 noches maymunayta paypas riki huk ch'inñaqman riki turayrik ich bullawjupich mercadopich pay purishan mana riki. Ari chiqaqta panay ancha sutinmi chayqa chaynaya chay retiro espiritual nisqaqa huk ch'inlla nuqanchis chay mañakuyta ruwanapaq chaypi nuqanchis astawan kallpata hapinanchispaq astawan nuqanchis fuerzata hapinanchispaqya kay espiritunchis kallpachananchispaq riki ari mana igualchu chiqaqta hermanos nisqanhina jornadas espirituales, cursos de capacitaciones chaypiqa chikan bullaraqya pero kaypiqa manaya imayna Señorninchik Jesucristopi ch'inñiq kara aqnapipas kashasunman hinaya kaypiqa ch'inlla mana celularpichu mana kasha mana kaypiqa ni imamantapas manachu kasha ni preocupakunachu kasha solamente kaypiqa pinsayqa kashan Dios taytanchiswan tupaylla riki aqnapitaq nuqanchis munayta kallpachakunchis hinaspa kutirpuspataq kay comunidadninchikkunapi astawan runa masinchikkunata kallpacharinapaq astawan rimapayrinapaq riki chaypaq hermana kasha kayqa. Kusa turay sinforoso ari nisqayki hinapas riki nuqanchisqa ch'inñaqman purimunchis huk rato nuqanchispas Dios taytanchiswan rimarinchis oracionpi karinchis ima hayk'akunatapas haqirparimunchis yariki chay nisqan hina ñañanchis Raimonda hina mana nuqa hayk'uqa riki celularwanchis rimakushayku nitaq yariki aqnata riki ishkayniykuchu riki comadre tempora tiyaruspa riki chismusyanakushaykuchus sino aswanpas sapankayku sumaqta imayna Jesus taytanchispas sapallan haqay desiertopi mañakuspa ayunupi kashan riki paypas anqinayki retiro espiritualpas ichay kallpanchasqancha nuqanchispas kunanqa puriripusunchis llaqtanchisman ari wakinqa ninkuya retiro espiritualman encuentro espiritualman igual chayllachikama riki nispa manan retiro espiritualqa nisqan hina retirakunki imachakunamantapas ch'inñaqman ripunki taytanchiswan oracionpi kushka paywan rimakunki encuentro espiritual taqa anchina tupanakunchis riki comadre tempora kumpan tempora ayllumasen tempora qoqawanchikkunata muyupiraq asirukuspanchis mijurunchis tusurunchis amigachaywan nuqapas takirushani tusurushani pero kaypiqa mana chay hinachu kashan ñañaykunata turaykuna chaykunama cursopipas wakinqa cursoman hamunchis chaypis cursopipas takinchis tusunchis Diospis imaynta qhawanchis kushkamanta compartinakunchis anchikkunata diferenciayta yachanaspaq pero mink'asqan kankichis ñañaykuna turaykuna wakinqa manapaschis purrimarankichishchu chayqa siempre watamanpaqya purrimuychis watapi hukllata nuqaykupas apariyku turaykuna ñañaykuna kay retiro espiritualta chayqa watamanpaqya chikachan tiempo chanchis previsunman ojalacha llapallanchis catequistakunapas puririyamusunman wakinqa mana pununi atiramunkichischu pero Dios taytanchis chayachan imaraykus hayk'araykus mana atimunchischu wakinqa llank'anachawan imapuni mana riki sasachayramunchispuni hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunanqa chayta nispacha Dios ninchis simintañataq ñawincharisunman turay sinforoso chaypaqa mink'ariykusayki ñawinchaymanaykikupaq kunan domingo tuparician ari Evangelio según San Mateo capítulo 17 versículo 1 al 9 nisqataq kasian turay ñañay hinaqa chayta nispa turay sinforoso baleakamsaykiya maymunayta riki nuqanchispas ñawinchaysunman chayqa riki turay sinforoso. A ver, kay Evangelio San Mateo manta willarikuy riki hatun taqaynin chunka qanchisniyuq hinallataq huchuy taqaynin huk hasta isqun taqayninkama kay hinata nin suqta p'unchay
qhipatata Jesusqa Pedrota Juanta wawqin Juantawan pusarikurqan urqupataman paykunallata pusarikurqan hinaspan ñawpaqinkupi Jesuspa riqch'aynin huqnirayman tukurqan uyampas intihinan k'ancharirqan p'achanpas rit'ihinan yuraqmi k'ancharirqan chaypin paykunaqa rikurqanku Moisestawan Eliastawan Jesuswan parlashaqta hinan Pedroqa Jesusta nirqan Señor may allinmi kaypi kayninchisqa munanki chayqa kinsa ch'uqllata kaypi ruwasaqku huqta qampaq huqtataq Moisespaq huqtataq Eliaspaq nispa Pedro rimashallaqtinraqmi huq k'anchay huyu paykunata pakaykurqan hinan huyu ukhumanta huq kunka nimurqan kaymi munasqay churi paymi kusichiwan payta uyarichis nispa yachachisqankunataq chayta uyarispa sinchita mancharikuspa pampakama kumuykurqanku chaymi Jesusqa paykunaman achuykuspa llamiykurqan hinaspan nirqan sayarichis ama manchakuychischu nispa hinan paykunaqa qhawarispa mana imatapas rikurqankuchu aswanpas sapan Jesusllata urqumanta uraykamushaspataj Jesusqa paykunata kamachirqan aman pimanpas chay rikurita willankichischu runaq churin kawsarimpunan kama nispa chaymi Dios Taytanchis palabran Kaymi Dios ninchis parimarisqan simi Gloria. Yupay chaykiku Apu Jesuslay. Kusa turay sinforoso añay ari maymunayta riki Dios ninchismanta rimapaywanchis kay Evangelio según San Mateo capítulo 17 versículo 1 al 9 maymunayta uyarinchis ari ñañaykuna turaykuna kaypiqa casi ari kunan domingo rimarikusyanmi kay transfiguración de nuestro Señor Jesucristo nisqamantaya rimarisunchis chayqa ari Jesus taytanchis rishan riki Jesus suqta p'unchi qhipatata Jesusqa Pedrota Jacobota wayqin Juantawan huk alto urquman paykunallata pusarqan hinaspan ñawpaqinkupi Jesuspa riqch'aynin hukniraqman tukurapura riki imaynamanmi ñañay Raimundo tukurapusqa Jesus taytanchispa riqch'aynin Ancharishaq ñawi ancharishaq man tukurusqa hinallataq p'achanpas rit'ihina man tukusqa. Chaypitaq riki rikurqanku ishki profetakunata nisunmanchis nariki mayqin profetakunata rikurirqanku Elías hinallataq Moisés tawan riki parlasharqan. ari hinaspa Pedroqa nirqan imanispan nirqan turay niranmi ari rikuspa Señorinchik Jesucristuta munanki chayqa kinsa ch'uqllata ruwasunchis nispa qampaq huqta hinallataq Moisespaq huqta huqtataq Eliaspaq nispa achinata nir hermano ari chaypi ariki maymunayta payta Jesus tawan kay ishkinin profetatawan rikurirqanku y chaypi riki maymunayta kay Pedroqa riki ch'uqllatapu nirwari maymunayma kasqa Señor kaypi kayqa ruwasaqku ch'uqllakunata kinsata nispa kaymantaya ñañaykuna turaykuna astawan nuqanchis mat'iparimusunchis kay Dios yupaychana takiq qhipanman imatan yachachiwasunman imatan nuqanchis nishawanchis kay evangelio chaymanta astawan mat'iparimusunchis kaypiñan programaykichis Catequistakunaq rimaynin Napaykuni Papay Cirilo Quispe Nieta Mamitay Antonio Gonzalo Yapallan familia Familia Gonzalo Familia Quispe Tay kay piñan kani Aupa chori kakani Wapay kusbay mituna Kanyang kuti kampoy kinyang
Pachapi, hermana Victoria Melo, Neata Concepción Conde, Salvador Guayua, Anguna Chista Napaica Miquichis, Neata Napaicuni, hermana Profeta Conde, Roxana Melo, Anguna Chista Dios Taitan Chista Puripichis hasta hoy. Itayana Pawampa, Aicha Saiko Chiskanta, Kocha Onko Chiskanta, Piña Saisari Wanka, Panya Kaitiga Molay, Wawai Siyanda Pata, Yapayona Rampare, Hina Hinang Kamalay, Kay Pikani Wawaiki, Yakuti Kampuninya, Nyakasain Puninya, Wanyari Wasaikiwa, Napay Kuning, Distrito Pusipata, Kikigana, Okungati, Asta, Marcapata, Arwayo, Waro, Anda Guaylillas, Lucre, Oropesa, Señorita Napaikuni, Distrito Chayabamba, Distrito Rondoca, Yarwhisky, Ati, Akumayo, Provincia Paruro, Yapayan Católico Rona Masikunata, Keita Kikunawa Yanapamuikichis. Anchamanas peñaykuna turaykuna, chinaya Dios yupaychanata kipas maymunaytariki Dios ninchispaq chaynemu. Ari turaykuna ñañaykuna kunanqa nisqaypas hina ñaya tiempo de cuaresma, segundo domingo de cuaresma nisqapi ñakasyanchis. Hina qarik wakin chiraqpash radio kichis hap'irirechiminchis wakin chiraqpash qhawarishankischaqa. Ari turay ñañaykunan p'unchawqa domingo día del Señor. Ari imatan yuyarinchis. La transfiguración del Señor Jesucristo nisqataqriki taytanchis imaynatariki pay tukurqa ankitariki transfiguraciones pariki yuyarinchis. Chay hinaqa ñañaykuna turaykuna astawan ya parisunchis ñañay Raimonda turay sinforoso kay Dios ninchismantariki yachachikikunata ari kay willkapatara qillqapi riki Dios ninchis niwanchis Señor Jesús niwanchis riki imayna hahai tiempopi Jesús taytanchis qarirqan urqupatata piwan maywan kimsa riki acompañasqaku Jacob, Pedro hinallata Juan paykunan acompañasqaku hinaspanchaypi sumaqta riki rikurirqanku llifli k'anchaypi imata Jesús taytanchis Eliaswan chayllamanta profeta Moiseswan kushkariki kashaqta chaypi paykuna niranku riki añañaw sumaq makasqa kaypi kayqa nispa hakuchis ch'uqllata kinsa ch'uqllata Señor ruwarusaqku qanpaq huqtataq Eliaspaq huqtataq Moisespaq nispa chay hinaya ñañaykuna turaykuna riki nuqanchis nisharanchis riki maypachanchus taytanchis Jesusman purinchis chayqa imaynan paykunapas k'anchayman puriranku chayqa nuqanchispas tarisunmanmi kay sumaq k'anchayta kawsayninchispi k'anchayta kay sumaq kawsakuypi imaymanapi nuqanchis k'anchayman purikusunman chaypaqqa katequistakunapas kunan semana turay sinforoso puririmuranchiski k'anchayta rinanchispaq a veces nuqanchisqa ima ñankunapi wikch'ukusunmanpas laq'apakusunmanpas pero ichaqa kay purikusqanchiskunapiqa yuyarikunchis chaykanta reflexionarinchis chayqa k'anchaymanta purinchis imatawanmi turay sinforoso ñañay Raimonda yapaysunman turay sinforoso. Bueno, panay allinmi kay may allinpuni kay taytanchis palabran qawarisqanchis ciertopaq kay noqanchis kay retiro espiritual nisqapi chay k'anchayta maskasyanchis tal vez manapascha wakin wayqinchiskuna pananchiskuna purimunkuchus chayqa
Pero paykunapas purimunanku chay k'anchay maskaqay. Porque a veces runaqa piensanchis k'anchay, claro, k'anchaypi chayki qhawarinapaq purishanchis, allin p'achasqa, allin mikhusqa, pero Diospaq ladomanqa manaya. K'anchaypi nachkachans may pachachis purinchis aqnata Dios palabran uyariq, aqna retiruman chay huñunakuykunaman chayqa k'anchayman purishanchis maynaya. Entonces ankiypitaq ya nuqanchis astawan experienciakunata apirinchis hukaq hermananchikkunawan huñunarikuspa y chay mensajekunataqa sapanka llaqtanchikkunaman aparinchis, chaywan wakin wayqapananchikkunatañataq kallpanchanchis riki. Entonces muy importante que purininchis k'anchaymi purininchis panay. Kusa turay sinforoso ñañay Raymunda. Ay, hinakaqtinqa ñañay Rosemary, kay hinapya kunan tiempo nuqanchis ch'inniqpi kasyanchis astawanpis mat'iparaspanchis kay retiro espiritualpi nuqanchispa ch'inniqman puririmuranchis, ch'inniqpi mana imatapis naqapis ña nirunchis ñariki q'alata saqiamunchis wasinchisman. Q'alata saqiamunchis, llakikuyta q'ala todo, no, entonces Dios Taytanchis Espíritu Santowan kakushanchis kay retiro espiritualpipis. Hinallataq Jesus Taytanchis waqhamuwanchis nuqanchistaqa kay oracionta ruwananchispaq. Hinallataq ch'inniqpi nuqanchispis huñuyukuspanchis kay Sapanka llaqtapi huñukuykuna kasyan semanapi huqta anchayman nuqanchis ch'inniqman rishanchis. Hinaspa chay ch'inniqman riqtinchis Jesus Taytanchis k'anchaykuwanchis. Anchayta turay ñañay munasuman nuqanchis. Munanchis ichaqa manapascha nuqanchis yachashanchischu huk k'anchaytan ch'askinchis nuqanchis. Jesus Taytanchis kusisqa oracionta nuqanchis waq ñañanchikkunapaq, waq turanchikkunapaq mañakusunchis, mana nuqallanchispaqchu aswanpas. Kashanmi hermanonchikkuna, turanchikkuna, ñañanchikkuna sasachakuy paykunapaqpis oracionta nuqanchis ruwananchis kan. Anchaymi chay huk cambio nisqa, kaymi kay nuqanchispaq manapascha oracionta qunqanchispis mikunanchispaqpas, hinallataq cosecha uqarinanchispaqpis qunqanchispascha chakrallanqanchispaqpis qunqanchispischa ch'inniqpi chakranchikpa kanchis. Chaypiqa oración kanan. Qallariyunanchispaq, tukuyunanchispaqpas aqnapin nuqanchisqa sumaqta Dios Taytanchikpa k'anchayninta chaskisunchis. Chaymi chay willakuy kay sut'inchay kay Evangelio San Mateo capítulo 17, 1-9 kama karqan. Anchaymi ñañay Rosemary. Kusa ñañay Raymunda ari ñayariki tutuki apunanchis patamaña chi pusianchis hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna ari nisqanchis hinakunanqa yuyarikun transfiguración del Señor Jesucristo nisqa. Ari kay transfiguración nuqanchis kunan p'unchaykunapiqa imaynataq kanman ari nuqanchis ya a veces qatikuyta munanchis Jesus Taytanchista chayqa nuqanchis kay waqhakuytapas uyarikuspa qatikusunchis Jesus Taytanchispa qhipanta hinaspa kay sunqunchista munayta nuqanchistapas t'ikhrariwasunman, cambiariwasunman. Sichus mana nuqanchis riki Jesusta uyarisunchu waqhakuyninta, mana imatapas kasurikusunchu chayqa aqna millay sunqullantin yakasunman mana cambiasunmanchu imatapas maypachanchis nuqanchis kunan kay Jesus Taytanchista waqhakuyninta ima invitacioninta chaskiykuspanchis sumaqta puririsunchis chayqa maymunaytan ñañaykuna turaykuna kay transformación nisqata chaskirirllasuntaq kay domingopi hinallataq riki imapas kashan ch'aqwakuypas kashan imapas chayqa ñañay turay hakuya cambiarisunchis y pampachayman risunchis khuyay puriytapas kusikuyman puririsunchis kay millay kaq riki mana riki quyitapas imatapas riki egoísta kasyanchis chayqa nuqanchisqa
munakuyman taripasunchis imaraykuchus noqanchisqa los k'anchaymanmi purinanchis imayna k'anchay Jesus taytanchis chaytan maskananchis chaytan niki noqanchisqa Jesus taytanchistapas uyarikuyta yachananchis kawsananchis paywan kushka imaraykuchus payqa yachachiwanchis kawsayninchistapas paymi sumaqta sumaqtariki imaynariki mankachatariki k'akrichatariki sumaqchata moldeamunkuriki vendinankupaq imariki k'akrichamanta kanriki ñañay turay anqhinata noqanchistapas Jesus taytanchis sumaqta transformawasunchis moldeawasunchis chayta nispa ñañaykuna turaykuna may kusikuywanmi noqaykupas allanchakuni kay piriki catequistanchiskuna kashanku hinallataq kay retirupi wajkin catequistanchiskuna puririyamusqaku paykunapas sumaqta cambiarichun kay sunqunkuta kunanqa chay kallpanchasqa ripuchunku wasinkuman llaqtankuman ima munayraq sapanka kursunchikunapi tupayamushasunchis hinallataqcha kaypi turanchis Sinforoso ñañanchis Raimonda paykunapas decana turankupicharik tupayamushasunchis tinkuyamushasunchis kay curso de catequista nisqakunapi ñawpaqllamanpuni catequista masiykuna puririshaychis kunanqa kay retiruwanqa astawan transformarisqa imayna kunan domingo casi en transfiguración del Señor aqnatacha noqanchispas kutiripushasunchis chayta nispa ari ña chiaypunchis ña kay parte final tukyakapsiaña ñañaykuna turaykuna kayqa ñañay Raimonda despidiyakapsunchis. Gracias ñañay noqapas sumaqta puririkamuranay kay catequistakunaq rimaynin nisqami chaq noqapas despedikunaypaq siempre noqapas kallpancharisaq hakuchis ya noqanchispas Santa Misaman purikusunchis llaqtanchiskunapiqa kakushariki michiqninchiskuna chayqa noqapas despedikunaypaq invitarikusaq q'asqa llaqtaypi o masiykuna Santa Misaman purikusunchis purikuychis kunan domingo hay veces noqanchisqa horallatapas churayananchis Dios taytanchisman chayqa chay Santa Eucaristian chiqas hatunqa kashan turay ñañay chayqa anchik noqapas invitaykuyni mink'arikuyni chaqa mana noqachu mink'akamushaykichis Dios taytanchis mink'akamusunkichis ya hinallataq Ukunqatipipas hermanonchis Constantino qampaqpas hatun ñapaykuy muchísimas gracias noqawanqa uqkutin kutimusaq Dios taytanchis munaqtinqa. Cosa ñañay Raimonda hinaqa turay Sinforoso despediyakapusunsia ña kay programanchis tukiyakapunanpaq. Gracias panay noqapas agradecikunin kaypi por primera vez kay catequistakunaq rimaynin programaman chayamusqaymanta chayqa bueno napaykuyta munana qhawllantaytamupi seguramente Padre Guillermo Arca payurimashan paytapas napaykuni hinallataq wakin hermanos catequistas kashankichki Cuenca Patakanchapi kallpachakusunchis purisunchis ñawpaqman chaymi noqanchispaq trabajunchis kashan entonces chayllata noqapas kallpachamuykichis gracias hermana kay ratukama kaypi tarikusqaymanta. Cosa turay Sinforoso ñañay Raimonda añanchaykichis kay programa catequistakunaq rimayninman maymunayta riki programanchis catequistakunaq rimayninman chiyaykamunkisqankunaspas tukuy sunqumanta añanchaykiku a nombre de Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero y Dios taytanchis sumaqta kallpanchariwasunchis chayta nispa riki noqapas despediyakapuni ñañaykuna turaykuna huk domingo p'unchaw ña tuparamusunchis ashtawan chariki mink'akuykuna willakuykuna domingo minchata ña ashtawan riki yapaparamusaqku noqaykupas chayta nispa riki añaychaykichis tukuy sunquymanta pacha hinaqa pimaymi rimapayamarasunkichis panaykichis ñañaykichis Rosemary Santa Cruz hinanpaq hinallataq riki ñañanchis Raimonda Vargas hinallataq turanchis Sinforoso tupananchiskama tinkunanchiskama programaykichis catequistakuna rimaynin.